Pepa. Ovo je moj mlađi brat George. Ovo je mama. A ovo je tata. Pepa. Dan talenata. Kraj je još jednog dana u Pepinom vrtiću. Djeco, sutra je dan talenata. Što je to talent? To je kad nešto voliš raditi i u tome si jako dobra. Ja volim gledati televiziju i jako sam dobra u tome. Razmislite o nečem što bi mogli pokazati svima nama. Moj talent je sviranje gitare. Roditelji su došli po svoju djecu. Ne zaboravite smisliti što ćete raditi sutra za dan talenata. Vrijeme je da Pepa i George krenu na spavanje. Ne mogu još ići u krevet. Još nemam talent koji ću sutra pokazati. Ali ti imaš mnogo talenata, Pepa. Da, znam preskakati, mogu pjevati, mogu plesati, teško je izabrati jedan talent. Dobra sam u puno stvari. Ne brini, sutra odluči o tome. Okej. Dan je talenata. Moji talenti su preskakanje, pjevanje i plesanje. Vježbala sam ih cijelu večer. Ja sam cijelu večer vježbala gledanje televizije. To nije talent. Tako je rekla Madame Gizela. A što ću onda raditi? Ko nam prvi želi pokazati svoj talent? Pas, Deni? Mogu udarati bubanj. Hoćete još malo jače? Ne, to je bilo prekrasno, Deni. Ne. Poni Doni, koji je tvoj talent? Čarobni trikovi. Ovdje je čaša s vodom. Mokra je i vidite kroz nju. O. Sad napravit ću da voda nestane. Molim vas, zatvorite oči. Sada otvorite oči. Voda je nestala. Hvala. Slonica Emily. Ja ću vam nešto odsvirati. A koji je tvoj talent, zečice Tea? Mogu proizvesti neobičan zvuk. Radi samo ako se popnem na prste. To je bilo odlično. Da, što ću ja pokazati? Mimi, kakav talent ćeš ti pokazati? Preskakanje. Ja sam htjela pokazati preskakanje, ali još mogu pokazati plesanje i pjevanje. Moj talent je pjevanje. Blizdaj, blizdaj, zvijezdo mala. Još uvijek mogu pokazati kako plešem. Suzi, koji ćeš ti talent pokazati? Plesanje. Ne možeš plesati. Ojoj, ples je bio Pepin zadnji talent. Baš je lijepo što je svatko izabrao drugačiji talent za pokazati. Da vidimo, tko nam je još ostao, Pepa? Htjela sam preskakati ili pjevati ili plesati, ali to su ostali pokazali. Talent može biti bilo što, Pepa. Ali ne gledanje televizije. Razmisli što zbilja jako voliš raditi. Znam, imam talent u kojem sam zbilja jako dobra. Pitam se, koji to talent Pepa ima? Moj posebni talent, u kojem sam najbolja na cijelom svijetu, je skakanje gore-dole po blatnim lokvicama. Pepa voli skakati gore-dolje po blatnim lokvicama. Svi vole skakati gore-dolje po blatnim lokvicama.